Ndoa ya kimiario katikati ka MCA wa Kanuni Josephat Mugambi chairman na Regani Bawe ni kujeri ntere unaria chairman ugete ntalala ni akunjira yuthi na kubatumira botho kukwangaratania michemanio ya gisiasa akieja na ngerekano na muchemanio jwa ntere chia Kimongoro na MCA wa ward ya Kachio nethiritwe agikurukirwa ni IBC guchwa gitikiu kwa kipindi kingi. Ithioro ni bia wandi ya Kachio Igembe South mirorongo ya kari ni kuonekana na bo batongeretie MC wao Cyrus Mithika Mucheke uria bagwitara Zendi inyuma yawe kwewa baruga ya gwitikirika kuromba kura ni kamiti ithurano na mianka tayo IBC rwario rwawe ruri akari ni bathure mutongeria kuringana na witi na mbere buria abathithiritie rware tukuthibitisa tukethira twi ndevene tariki 9 mweri wa 2022 so gira kabwira tukithurana ituthurane tukimenya mutongeria wira ritite na bora kathithia tambwire oni ya Mithika ibotwira bobichie ke muritingwe na bondura bakikishire kwera cionda totiaretie no nditwenjete mabarabara itwakite masibitari tugwetete manto maingi muno beunene weta kuthireria ngoire itiarete na murungu embere na tutongerete tukathiria yonde Nkuruki Mithika Mucheke aberite barumirire siasa cia thiriste na andu akanarumena kuwa ndini ya Kanuni ogicione giki MC Josephat Mugambi uria akaribetaga chairman na meneretie uria bagushindana nawe tawe Safari Ntarala ikiria kuwa ni kureta siasa cia andu amurorongo ni ntere cia Kimongoro na gutuma akari bamwe bakagurara na kuwa mwandakire agiswa aria airerera kikondemu mantu yala timu Ntalala ya thithirie oro nonto kinyetheri to sindana antu bagathitha cia maofu bawe chairman oninkuwa DMCA miakere 2017 twasindana Ntalala ndamusinda no tirendo ici arikuo ndi ngoromba ke timu ye ekia na asira no ndwende nyantu babakuwa bakaura ukiose kimusafara yo rare ara kinyarorira na mailaxiara itwana turarikuo na unde jamani temia kubwithia mantu ya ibo endo kya gwithira antu baeta boro ncho bibeta bakarwe bongwa no tukuri nyantu kwege barwe athimba u bawi jamani oni kwenda kuwa mbere kabisa ke timu Ntalala ngokondre mantu bagwitha bena yo oni nkwenda ya antu bakanuni bethire bena amani no tuturiete abo miake uyonde utire bona aithe chamani agirwe thiantu kana tukireta mantu era yombike kwitha ya kya tarisa maisha ya antu betu na inkwa inya pole kire antu bara baringirwa maisha no ndu no bongo baringana namba 2 Ntalala uri we daktari kana we muntu nyo thomete sana ntego miabura wo gumba kubwithe musemani otuko no gumya sharia cia thirikari iriwa musemani bwithire utha 11 yo sereri kabisa tha 11 anusu na orumeta musemani otuko njarene tha yelere ina kenda boya kuwa nanga ibo kwelo maija ibo kurwa onde myo kura njara ni ukura sera misafara ya Safari Ntarala nawe agitetera ariwa ni ari ya thiri indi nthaka inka iri kumenyekana ni baria bararingirwe ciambiria ikugera maiga untu bakonania mubatumi ni kwithwa riboti tayari ni ringitwe kiri polisi kumau twena majarene twikinya jarene kindu ba 11 mbere twambia kwaria antu ile tunaenda ka ile tinda kufuga mchemanio tani kuna baki ni kingi para matoka wanatoka nyumbao para ambilia kwele na ndo baba leo mchemanio ne maia na ndo wale baralinga na barumia ndio mbele tajua ndio wao facilitate de ake bila ite matia ndo na kumenya uma ando baringa na maia na ndo wale mchemanio ne iba kumenya ndo baringa na maia ana polisi ethiatira imenya no wengo wabatumite anata benda abayukirwa tu kiundu gitu kiundu na wero bwezo wero msafara yetu yathire ta 11 na to inform inspector tukubiria na toromba na antu bana wero Dennis Mugendi, Wero TV, Igembe South, County ya Meru.